Do komune smještene na obroncima planine Kozare u prijedorskom selu Božići stiže se seoskim makadamskim putem. Iako je ovaj centar za rehabilitaciju ovisnika smješten na kraju puta, ima simboličan naziv Novi početak. To istinski i jeste svima koji ovdje dođu. Među njima je i 35-godišnji Josip Barišić iz Bugojna koji je u komunu stigao prije 10 mjeseci. Priča da je iza njega 15 godina pakla u borbi sa heroinom. Danas broji mjesece, a nabrojao ih je 10 bez heroina. Počeo sam kao i većina sa marihuanom, a završio sam na heroinu gdje sam bio ovisnik 15 godina, dugi 15 godina, velikog pakla. Ali evo danas sam, hvala Bogu, živ, zdravlje mi je malo narušeno, ali mnogi prijatelji moji nisu danas među živi. Čak i mlađi od mene koji su imali manje staža. Kako imate zdravstvene probleme? Pa evo imam sa nogom s kukom tačnije. Imao sam isto od posljedica intravenoznog uzimanja heroina. Napravio sam infekcija je bila i tako je jaka bila da sam jedva preživio u stvari. Među onima koji su željeli da stanu pred našu kameru je i Branko Stamenkovski iz Tuzle. Prije nego što je došao u Božiće vodio je bitku s alkoholizmom. U komunu je stigao prije 5 mjeseci, isto toliko i ne konzumira alkohol. Volio sam malo dublje da zavijenim ono, kako kažu, čašicu. Međutim, to normalno da nije išlo dobro. Za ovu komunu sam čuo slučajno i sva sreća i odmah sam došao ovdje kad sam za to saznao i vidio sam da baš ovaj život, ova vrsta posla, radna terapija, baš u prirodi, neko to voli, neko ne voli, meni je to drago. Tako da mi je ta ovisnost, apsolutno više ne mislim na to. Prije dolaska u Božiće, Mile Škrbić, rodom iz ovih krajeva, a sa zranjaninskom adresom, bitku s alkoholom vodio je čak 42 godine. Ovog poroka odrekao se prije 1,5 godine. Zbog svog pijanstva svojevremeno je imao i nadimak. Bio sam poznat kao maratonac. Znači, mogao sam puno da popijem, da ponesem i pušio sam 42 godine. I šta se desilo? Kako ste prešli? Desilo se čudo, Božje. Da, pokušavao sam ja sam. Ja se dobrovoljno išao, liječio se po bolnicama i izdržim koliko izdržim, poslije toga opet recidiv, ono još gore i ono. Znači, moja volja nije bila dovoljna. Ova komuna otvorena je zahvaljujući prijedorskom hrišćanskom humanitarnom udruženju Hleb života. Uz pomoć donacija kupljeno je imanje u Božićima i sagrađeni su montažni objekti. Ovdje je trenutno smješteno 6 lica iz BiH, Srbije i Hrvatske, raznih vjera i nacija. Kapacitet centra je 40 ljudi. Pozitivna iskustva daju vjetar u leđa. Ima tu ljudi koji borave mjesec ili dva, pa izađu, ne mogu izdržati. Znači, ima ljudi koji su, ne znam, koji su ostali ovdje i znam mnoge ljude koji su ranije bili u ovakvim sličnim centrima, koji su izdržali recimo neke 2 godine i sada žive normalno. Svako od štićenika ima svoje obaveze jer se posebna pažnja poklanja radnoj terapiji. Uzgajaju životinje, brinu o bašti, prave suvenire, kuvaju čiste. Cilj je da centar postane samoodrživ, pa bi ovdje do kraja godine trebalo da se izgradi i pekara u kojoj će raditi bivši ovisnici. Tako bi se stiglo od iskušenja do rješenja i od nužde do društveno korisnog rada za potrebe javne kuhinje. Došli smo na ideju da sazidamo ovdje krušnu peć, da se tu proizvodi onaj narodni hljeb i da ga tu proizvodimo prvenstveno za potrebe kuhinje. Planiramo ovdje da se i kuhaju obroci za javnu kuhinju, našu narodnu kuhinju. Nikome od štićenika prijedorske komune u borbi s porocima nije bila dovoljna vlastita volja, pa su ovdje, kako kažu, potražili Božju. Za njih to je bilo presudno jer im je vjera pomogla da u sebi pronađu mir i snagu za spas. Dan im počinje ustajanjem u 6 časova i jutarnjom molitvom koja nije obavezna. Neko će reći, molitva, ovo, molitva. Ima tu nešto što ja ne mogu da objasnim. Nešto što vas diže, što vas jača. Da vam neko samopouzdanje, vjeru. U komuni svako radi ono što mu prija. Neko boravi u bašti, neko brine o životinjama, radi u radionici, kuva ili se bavi sportom. Zabranjeno je pušenje, ali i psovanje. Svačija odluka se poštuje. Ne vršimo pritisak ni na koga,
je obavezni su da prisustvuju sastancima, oni ako hoće čitati, moliti se, to je njihova stvar. Josip Barišić je u Prijedorskoj komuni pronašao sebe, ali prema svemu sudeći i buduću profesiju. Najbolji je kuvar, pa je dobio i nadimak Jamie Oliver. Mile Škrbić je zubni tehničar koji se sjeća da je bio prinuđen da pije kako bi mogao da funkcioniše. Evo vidite, ovo je faza sad koje radim, ovo je obrad između zuba, a i inače je veoma precizno. Ovo nije bilo šanse da uradim dok sam pio, dok ne popijem bar deci 2 rakije. Nije moglo zato što ruka nije mogla da miruje. Komuna je za sve štićenike nova šansa i nova prilika, bez obzira na životne greške. Vjerujemo da Bog svakom od nas daje šansu za novi početak. O većini njih niko ne vodi računa, zato što su jednostavno otpisani. Ovi ljudi žive na margini društva. Danas grade porušene mostove i ponovo se spajaju sa najbližima kako bi vratili izgubljeno povjerenje. Kad čovjek se drogira, uništi sebe, a i uništava i one koje najviše voli. Tako sa mnom bilo, ali eto danas je, hvala Bogu, već sam 2 puta bio, mislim, kući, dobro s mamom i sa sestrom, sad smo eto, gradimo nešto ponovno. Ja imam 2 sestre, oni su mi dolazili ovdje, imam unuka, sina, dolazili smo ovdje, čujemo se. Sestra viče, rekla mi je da ne izgleda neko prije. Bivše ovisnike na izgled bezazlena odluka dovela je do najtežih životnih iskušenja. Najvažnije im je da pobjede porok. Ovdje ih liječe mir, molitva i bajkovita netaknuta priroda Kozare. Svi do jednog znaju da je ovo novi početak i nova prilika. Sve ima smisla ako barem jedan od 100 uspije u najtežoj borbi. Onoj sa samim sobom.